tarvis, pioneerid on paar sõpra, mul on kuradi kopa tuua, siiamaani panen käsitseda. Maatuum. Ehk siis me jõudsime sügavamale kui kunagi varem. Üldse kunagi kuskil on jõutud. Over your eyes, but you'll peek through and there'll be sun. Tästä on jala ja tee. All over our faces and sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all your silly little jokes and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun. When we were drinking it was fun. When we were drunk and it was fun. When we were laughing it was fun. Oh, it was fun. Sünnipäevasöök. Lihakonserviga sai. On nipukeid ju? Toimib. Kuidas siis soenguga muidu rahul oled? No normaalne. Ma arvan, et kui ma niimoodi midagi müüma lähen. Eks sa võtses. Wherever you go there'll be love. 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 No Kevadtorm, see on, how to say, suur part, õppus annual, no tähendab iga aasta tehakse õppus military, tuleb no liitlased harjutatakse no infantry, kuidas no jalaväe taktika, ümberpaiknemine, põhimõtteliselt kõik Eesti no recruits lähevad sinna metsa, seal on big, kuidas ma ütlen, seal on big festival. Clockies või? Big cock siis Google Big Black Cock. Oh my god. Oh yeah. Things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline like a row of
much, but we've made the taste. Welcome ships are launching from my chest. Some things, but most do not. Good morning, Vietnam. Siin saab, how to say in, siin saab süüa saab ja no sleep, magada saab siin. Siin on inimesed, siin on laager. Tuna fish. Some things, but most do not. Siin on meil jõgi nautimas oma tippvormi enne NAK-i lõpurännakut. Jõgi kõnnib veel natuke. Ja see oli siis tippkiirus jõgi. See oli tippkiirus. Mulle meeldib. Ma olen siis NAK-i lõpurännak. Praegused emotsioonid. Siis mehed on valmis. See põlse viidekas. Tõesti, ütleme tippvorm on ajastatud just homse peale. On läbinud siis 6 kuu pikkuse tsükli. Ja hetkel on siis käsil viimased etapid, et siis täna lõunal tõmbasime viimased siis ained alla. Ja ütleme, mees on valmis, see on näha, see mees on rajale minekuks valmis. Mis tunne on rännakule minnes? Päris hea tunne. Ootad? Jah, ikka. All my nightmares escaped my head. Bar the door, please don't let them in. You were never supposed to leave. Now my head's splitting at the seams, and I don't know if Siri, lead me to Taipei. Here's what I found on the web for Siri lead me to Taipei. Google Maps. Jah, lennuväljana. Uudimo. Ugnimo. Ei saa. Ugi kommentaari. Räägi. Ei ole kommentaari. Räägi, kuidas on? Glazana дорогу. Õige. Какой скорость? 60. Aa, Seda putsi. Suht pikk rännak tuleb, tõenäoliselt rännakupausi me ei tee. Nagu näha, Peterburi 276. Selle linna võtame ära täna. Lõuna-Eesti õppus Springstorm oli see aasta väga igav, ütleme ausalt. Meie ei olnud põhiüksuses, how to say, second jalaväebrigade oli meie vastane. Ütleme nii, et õppus sujus, kõik meile antud tasks sai täidetud and weather is ilm on very ilus this year, and I'm eating a tuna fish right now.
Motherfuckers all know who I am. Täna ma arvan, et see vend võib seksida ära. Mida? Sain. Tal viilub. See on väike samm kahveldele. Suur samm esimesega. Jalaväed vigadele. Sitale ja pesema. Enno, sünnipäev. Kao vittu kiimas sigareid. Mida sa filmid, Tant? Mida sa filmid? Pane ära seda. Welcome to my crib. This is my love nest. Lava creep. Me and Mr. Loginov gonna have sex in here. This is where the magic happens. No? Know what I'm saying? So basically we're gonna put a big stick and 2 dicks. Oh man. Peek. Everybody now turn me on. Alguses ta oli kannatanu, siis ta oli hukkunu. Pidime ta transportima surnuaeda. Kõige hullem oli see, et ta ei olnud päris surnud, aga me maitsime ta maha ikkagi. Kas said sa laipa? No meil on siin, no vaadake ise, terve kast on meil mehi täis, et siin lahingpaar, see on ega rohkem pole vaja. Saab hakkama. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Sa teed, kõik pangad toetavad. Miljon. So finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Closing time. Time for you to go out to the places you will be from. Closing time. Ma jõuan, raske on, aga tuleb minna, on nii. Asi lihtne, on nii. Move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah. No, kaua sa oled siin siis juba? I know who I want to Teist kui aeda näeme.
Kas süüa, kas juua, kas elada? Mis sa arvad, mis toimub? Viimane rivistus. Closing time. Time for you to go out to the places you will be from. I know you want to take me home. Üksuskuud teenistust ja vaadake, läbi sopa ja muda MG-d sopast kokku pannud, kõike teinud. Kuule, Tule Johan! Joo, Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Okay, boys. Ikka Maria. So, goodbye. Teate, mis skuuter on kõige tähtsam lause, mis on öeldud? It's nice to be important, but it's more important to be nice. Три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски. Хардбас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски, три полоски, три полоски, три полоски. Хардбас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски, три по три полоски. На штанах полоски, три зачетных соски. Три полоски, три по три полоски. Мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски, три по три полоски. Здесь все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски, три по три полоски. Три полоски, три полоски, три полоски, три полоски, три полоски. Три полоски, три полоски. Три полоски, три полоски, три полоски.